جنابندان و چه رادیو دنگ گلدن با شیر و 26 تیر ماه 2025 شمی لبروکسل ساعت 15 آمده 16 گداره نجمه نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه حالیده ترکوغلو روز راه بهتر ریخستن کرنا تکوشینیه لن قره مجلس جنان دم پارتی و کمیسیون آستنگداران به سرناو دعوا کرنا جوا کاشتی و دموکراتیک تجن پانل دارخستن پانل لسر اساس چارەسەریە پرسکرێکێک و ژنên ئاستەنگدار dijîn gotûbêj hatin kirin. Li vir berdevka Meclîsa Jinana Dem Partî Halîde Türkoğlu axivî. Halîde Türkoğlu daxwaza avakirina Wezareta Astengdariyê kir. Halîde Türkoğlu balkişan ser pêwîstiya aştî û civakeke demokratîk û diyar kir ku ew ê bi jinên astengdar lê nêrînkaran û jinên ji saziyên cûr be cûr re bicevin da ku bi hev re biriya diyalog û hevgirtinê li dijî newekiyeviyê û cudakariyê tê bikoşin. Halîde Türkoğlu daxuya kirin ku îdeolojiya li dijî astengdaran hişmendiyeke zayendperest û nijadperest pêş dixe. Divê li dijî vê hişmendiyê tekoşîn were meşandin. Tişta ku vê tekoşînê dike yek felsefeya jin jiyan azadî û hevgirtina jinane. Jin kirdeyên tekoşîna bi rûmeta ji bo aştiyê ne. Roja hê bêhtir birêxistinkirin'a tekoşînê ye. Li Kurdistanê talaneke mezin a xwezayê heye. Li Şirnexê çiya gund û zozanên wê her 15 rojan carekê ji aliyê walîtiyê ve ji xelkê re tê qedexe kirin û bi birîna daran, lêgerîna petrolê û kanên madenê xweza tê talan kirin. Herî dawî di 23 tîrmehê de qedexeyek nû ji aliyê walîtiya Şirnexê ve hat ragihand. Li gorî dakuyaniya walîtiyê heta 1 îlonê herêmên daristan hatin qedexe kirin. Parlamenterê Partiya Wekefî û Demokrasîya Gelan yê Şirnexê Mehmet Zekî İrmez derbarê biryara qedexeyê de ji Ajansa Welat Ragifî. Devereke din ku talankirina xwezayê lê tê kirin jî Amedê. Li Amedê jî her çiya zozan û çem bi destê lêgerîna madenê tên talankirin. Çemê Sarûmê ku di navbera Pasûr û Licê de ye bi destê sondaj û kanên madenê tên talankirin. Yek ji şeniyên gundê Serdan yê Mehmet Yılmaz têkildarî xwezaya çemê Sarûmê û talankirina herêmê ji Ajansa Welat Ragifî. Mehmet Yılmaz banga parastina xwezayê li her kesî kir û xwest ku şîrket û dewlet destê xwe ji axa wan vekşînin. Parêzer Mehdi Özdemir got girtiyê nexweş terkî mirinê tên kirin. Hadi Elçiçek di 16 Şubat 2009 nehandel navçeya dihê ya Sêrtê hat binçav kirin. Elçiçek bi îdaya xerakirina yekîtî û yekparetiya dewletê hat girtin. Bi heman îdayê dadgeha dewletê ya Amedê cezayê darvekirinê lê birî. Piştî rakirina cezayê darvekirinê cezayê Elçiçek vegwerî cezayê muhabeta giran. Lê girtîgehê gelek nexweşiyên giran li Hadi Elçiçek peyda bûn. Rapora Hadi Elçiçek ya ji sedî nû û sêyan astengdara jî hebû. Herî dawî rewşawiya tendirustiyê lê giran bû di 6 Şubatê de ji bo dermankirinê berdana wî 6 man hat talokirin. Elçiçek beriya du rojan li nexweşxanaya Edeneyê ku lê dihate dermankirin jiyana xwe ji desta. Parêzerê Elçiçek Mehdi Özdemir li ser talokirina înfazê axifî û wiha bertek nîşanda. Raporên tendurustiyê êdî wesfa xwe ya zanistî winda kirine. Girtiyê nexweş bi biryarên ji objektifbûyînê dûr bi mirinê re rûbirû tên hiştin. Ev ne infaz bû biryara mirinê bû. Girtina di girtîgehê de ya girtiyê nexweş li dijî mafên mirovan e. Divê hukûqek li ser esasê jiyana mirovan ku berdana wan kesan û dermankirina wan esas bigire bêpêkanîn. İnfaza girtiyê bi navê Serhat Bulut hat şevitandin û hat sürgünkirin. Serhat Bulut di sala 2019 de bi îdaya endametiya rêxistinê 7 sal û 8 mehan ceza lê hat birîn. Serhat Bulut ku ji sala 2018 ve di girtîgeha hejmara du a tîpa te a Rihayê de bû, sewqê girtîgeha hejmar yek a Xarpêtê hat kirin. Serhat ji ber ku bertek nîşanî guhertina xewişa xwe da cezayê dîsîplînê lê hatibû birîn û ji ber vê înfaza wî hatibû şewitandin. Bi vê biryarê Bulut ku diviya bû di kanûna 2023 de bihatana berdan talûxî 21 mijdara 2025 hat kirin. Dayîka wî Ayten Bulut ku bertek nîşanê sürgûna kurê xwe da got dibêjin pêvajo heye lê sürgûn didomin. Înfaz tên şewitandin li holê tuniyeteke baş tuneye.
هفدیتن دومن لی افتش تقومن اف مالباتان هرستکه. جنین وانی ماسای کو سروکاتی لی هبه کرد زراره نابینن. جنین وانی تکلداری پواجوی و گشدان نه کردستان نیرین خوانی زمان. هف بردف که ملیشا شارداریا باجار مزن آوانه لیلا چلیک دا خافتن خود افتش گوتن. جبو آشتیه که ماینده دوی زمین حقوقی و زمین دستور بینگهین وره آماده کرن. بریه همو تشتی دوی گرتی نخوش و همو گرتی سیاسی بین تحلیه کرن. اندام مجلس شارداریا اردیش آیشه ارگون جی افتش گوتن. گله کرد به سروکاتی خواه باورده که دوی همو پیکاته پشکریه بدن. ماسه اکو سروکاتی لحبه کرد جی زراره نابینن. بندواری اما پیشکستنا پیوژوی حقوقیه. گاوین هاتن آویتن یکالینه. لیدوی گاوین شیمبر جالی دولت و بین آویتن. کمیسیون اکتی آوا کرن لیهینا گاوک شیمبر تونیه. دسری ده برز عبدالله جالان دوی همو گرتی سیاسی بین بردان. یونیچر 176,000 کس جه سویدیای کوچبر بونه. نونر سوریه یک کمیسریا بلندا کاروبارین کوچبران آن تهوین یک بو یونیچر گانزولو ورگاس گوت جه 13 تیرمه هیوه ده انجام ایرشین هزین حکومت و گوز این سوریه و چکتارین آلیگر نوی ده نیزی 176,000 کس جه سویدیه ور به دیرا و گندوارین شامه و کوچبر بونه. گانزولو ورگاس لولاس بانکر کو دوی آلیکارین مروفی جبو هرمی ورن شاندن. زختا لسر گرتین لروجلات کردستان دومه. مالپیرا دنگ گرتین کرد و ایرانه ده دربار بنچاف کرنا والاتین کرد و ایرانه و روشا گرتیان ده آگاهی پارو کرن. دنوچه ده هاتیه دیار کرن که دو والاتین کرد لروجلات کردستان هاتنه بنچاف کرن و روشا چار گرتین دنشی ندیاره. آگاهی این کرد لسر گرتیان هاتنه پارو کرن و هانه. روژا 24 تیرمه والاتی کردیه بناو کبیر گلابی جالی هزین ایرانه و بی فرمان دادور هات بنچاف کرن و بربجی اکینه دیار و برن. روژا 23 تیرمه ایجی کرده بناو شاهین زوقی لطهرانه هات بنچاف کرن. شاهین زوقی ده سال 2013 آنده هات بو گرتن و 2018 آنده هات بو بردان. هر وها نظیم هایی که یه والاتی کرد بناو شهاب اسد زدهی هاتیه بنچاف کرن و حتی نهات آگاهی اکت دربار چاران ساویدن هاتیه داین. هنرمند و شانوگر کردیه بناو امین کریمی اف 23 روژن هاتیه بنچاف کرن. حتی نها جینه کاریه لگل پارزر و مالباتا خواه باقفه. امیر امجدی جی اف 6 روژن هاتیه بنچاف کرن و چارانو ساوی ندیاره. هجای گوتنیه جدما را گاندنا آگربستا دناورا ایران و اسرائیل و حتی نها زیدتری 308 والاتی هاتنه بنچاف کرن. لباجار زاهیدانا ایران ایرشک چکداری و سبه کمک چکدار ایرش آواهین دادگاه باجار زاهیدانا ایرانی کرن. ده انجام ایرشه ده هجمارک دادور و کارمند دادگاه هاتن کشتن. لحتا نها کسی او ایرش نگرتیه سرخوه. باجار زاهیدان دکه و سینور پارزگاه سیستان و بلوچستانه. بگرانی نشتجین سنی لیدجین. دمک دریجکو لوی باجاری آلوسی هنه. لدوه که آگر به کارگه که یا کارتونه کد. دولتا خوا بروش که یا دو که آگر به کارگه که یا چیکرنا کارتونه کد. لسده ما درکتنا شواته حتی نها ندیاره. هاتین بون جبر هبونا زیده یا کلو پلو کارتونان شوات زولنا و کارگه بلاف بو. لسر آگاهدار کرنا والاتیان تیمین پاراستنا سیویل گیشتنجی شواته. چافکان یک جه پاراستنا سیویل یا دو که جه آجانس امر آقفی او گود جبر کو کارگه ها چکرنا کارتونان لنیزی که نشتجیان بون مترسی که مزین چه بو کو و ببانا سده ما کاراسته که مرووی. هاتین بون آگر جالی تیم ناگر کشی و هاتیه و مراندن. روسیای را گاند که 54 درون اوکراینیای خستنه. شهر دنافبر روسیا و اوکراینیای ده دوام دکه. دو وزارت فاراستنه یا روسیای تیکلداری وی شهری داخویانی دا. داخویانی وزارت ده وحاته گوتن. هزین مگین هوایی شو و بوری لهن دوران 54 درون اوکراینیای خستن خواره.
لباجار خارکیو روجلات اوکراینایی جی ده ایرشا نوین به درون و موشک روسیایی ده گل کس بریندار بون. شاردار خارکیو ایگور ترکوف جی ایرش بشراس کرو گوت بریندار هنه زرارا لآوای نشتجه دپو او وسایتان بونه. لگوری فرماندار لشکری هرما دین پروپتروفسکی شویدن پشتی ایرشا روسیا یا به موشکان شوات لباجار کامیان کیکتیه. هر اوها ده همان شویده لباجار دین پروی دنگ تقین هاتیه بیستن. لی دربار انجام نوی ده آگاهی نهاتن پاروه کرن. دیرشن اسرائیل ین لسر غزایین داوین ده 21 کس هاتن کشتن. خاچا سور بانک کرد که تاول داویل تراژدیال غزایی بینن. کدار نیجا منو چه پیشکش کرن دن باش.